episode for higher GC News. Bima Ubibia Aquaba had the latest hot and qua Aremeyaw Bromo. Erunti Sonya subscribe to channel idea, Bomodia say over subscribe. The Bayan say over click a year subscribe button. Now wabele notification. We answer video for be upload when the first person once ebeka a video. I feel we are now like video. Give us a thumbs up. Now fee. Share my wafufro so now when you be here now and somewhere koso ewo Ghana be mo hanom afi ye hwe eye somewhere abeto ye pono so yiti eye sankomo ya ba beto ya sa report mama yiti minim say we obi a we very open on pe basa but adana woni na na do dan Kwaku de wa na musi sire na na hu say atija akwa we ma wo ye vice wo ye ayi presidential candidate we move baako bi a wo say Johnny no frɛ wo no na nado dan Kwaku Addo amfa wa anya hwee in opposition ne nkrofo na adi Ghana fo dwirim na akɔ sa na wo sere na ho na aye diplomatic agaze jo Mahama de da bi o legacy no enya jo Mahama asem o era jo Mahama badaruma o ka say corruption ne ho no de o supervise corruption no Only no etchere o Johnny no awie ha only na Akufo Addo no sere 8 years jo Mahama na do dan Kwaku Addo one wo sere na Akufo Addo wo project mpo one wo sere ye jai Yesu Kristo nyoma na wo ye no because legacy ne nya sede because the moment abesha say ni na do dan Kwaku Addo asere no that is the beginning of what downfall because ne nkrofo na edisika no a wususo ma disika ne nkrofo enema amemu oni nti wo wanya akwanya aba Ghana for pese wo chi nkrofo bitum sese ye wo memu ye kai wo ken Ofori Atta ma ye me ye wo me bosumi ye mu ye mpese beduro ye se wo anya hwe onya hu ntoni wie nti ye hwe me se se oda owumpa so kra na ken Ofori Atta oda ne emfa ne mra constitution sin na Akufo Addo 3 years oda so ginam enti se wadi dwirimu bia this is the time e wasamo de na Akufo Addo efa mra kwan so because you nyoma bi wo ho no ye o supervise ye at this time e was mafia no there was mafia no because na Akufo Addo nya wo mafia wo enti adenti na wonya na Akufo Addo o mafia no mra kwan so serious ne do so na Akufo Addo anim dodo I'm not happy say na Akufo Addo eye ne bre yanka wo ma ka Bawumia ne betoa ne so Ghana fo nim se nyoma bi wo ho a wo ye enkoyi enti adenti na wo ase one ne sere sa chinkrofo tum o sa tumi no na Akufo Addo timi fekere ya ma court no kra no etimi kwa na ade na enye nso ni age atum oni ye last hope jai sere na Akufo Addo sere no at this time can nkrofo ni nyina including no but he say our friend Johnny the next atia faso prove us wrong sa COVID-19 Sputnik vaccine si sa wa anchi obi antuma na say sebi president wa tell me say the same John Mahama na yinim no nkofo awieska na ya wonti MP before na bi o mu ka je se nkofo awieska me say Ghana for kase wa ya ade adue enti de na o kan nyina ye de obeye ene de oguso eye ene de waye enti ye ka social contract bia no ye won nyoma be miensa ana enan bia ekeka bon ne hu se contract no edimu so okay kan emra na the basic three be catch on say the first one say nkrata ne ntiase bi beba no the first one offer no te say wakodwom also pese okoto mobile phone okoye no una okoye na do pe na ka se obeto mobile phone
Anase bia onam ena obi fro se o ma me braha o peden o patade ato me wo boutique metimi aton ama enti de owo boutique na ofre wo se bra inside na atade a wo pe onton ma wo no onna ofai ono na eye bibi on te se de Satan katre Eve say o apu yi de udi a wani bebie eye offer ye ka se contract be di mu a se me ka che o se beto ade a enye contract se me ka se tuma me a enye contract se Mahama ka se montoma me na monso menhwe na me ba meye we a enye contract eye offer ode ne ho aba se between me ne Dr. Bawumia no me ya ade chen Dr. Bawumia ntimontom me eye offer ode ne ho na aba se opa afa opa memfa nemom se ujitum se atade na oka se to anansa de oka che o se to mame na ujitum se me kwa akoto amawa eno de ne efre bibi acceptance se unya jitum de a na se afi contract ni guso eye nkrata ye betimi ade aka bibi nti yera jo Mahama ka se Ghana for entoma no na ode asempa ba no ode ne ho ene be kireye wan for so obia ena Ghana for between Dr. Bawumia ne ono Ghana for J ono tumu enti na se Ghana for accept say ye beto abano ama John Dramani Mahama Ghana for agiatum nemom yesi se contract ne pa bedi mu a na se bibia apart from say nipa na ode ne ho ba na nso gitu mu a gise odi bibi esi bibi so on ye fa no consideration ne ye ede na ode to so ama ade na ye kan ebedi mu enti ukọ boutique na obi se beto atade na ujitum se obeto a de mama otimi afa atade na kọ esika enti sa sika no ene e friend consideration de ma contract ni dimu no nemom offer to bid se me pese obeya me pese woto abama me wan to amate se ya nto ama Dr. Bawumia ya yentimi nkobusa Dr. Bawumia hwe enu ntina Dr. Bawumia Ghana for emusa ne hwe no enu ntina nanu na John Dramani Mahama nye president no na Ghana for yemusa ne hwe ni ebusa na ado danko Akufo Addo ene Dr. Bawumia ebi se sabre no na Akufo Addo 2016 no o offer ye no Ghana for agitumu eto abama no enti de na ye consideration ne say ye koto abama no eno na ye ahyensode saa na John Mahama 2024 no o ka say ye nto abama no a ye gitumu a ye koto abama no ene ye nyina abato no ene ye bibie fe no consideration ye gitumu say ya giatum enti ye John Mahama kodi president emai enti social contract na ba enye nne na eba o 1500 ho obra Thomas Hobbes decide say onipa ni nyina ntimi nya bibia na emom ya nyintum ye de nipa ye de etumi ma nipa ba akopɛ na saa onipa no nso ahwɛ sɛ ye bibia mu ye okay enti saa de no enenne eye enra ye John Mahama obobo so sɛ 4 years na mo de ama me nanso me ankasa me ka kire mo sɛ moto aba mama 120 days meba na maba be ka kire mo de me ka sɛ me ye no 120 days eno ayeye analysis no wa ha utie bi onso freye onso a kire wa adwen na efutuo we ena me de be ma yewura John Dramani Mahama
afutuo we na mpesam de ma no ba sa afutuo no mepese e kaaka ye ho kakra emrebra yewura opemso etu na nado danko Akufo Addo watie bi pen ba me se kaaka no yewura jo Mahama afutuo bia ni ho a esinsa afutuo we nti me kaaka obia no edi tumi ne ma na ka ho wo die no e no apono bi e di ama wo etumi nana no tumfo ne nana no wonim se me no fit nipa atwo dodo no aye nimbra me ni wo tumfo se nipa ho atwa ho ahye nyina dodo no anim ebre pa woni no mienu mo cha se di nkita ho adam no ne free pa no 77 ansa na wo sa ba me bo ana sese afri apem ahankro dio so me bo a nana se ono free pa penso ni nyina o kai so no wa e champion bo tata wa wo ba London nyame no na nam ne Kojo Nyantachi nom na champion tata wo ba London no kai so ono ene Kojo Nyantachi enne nam ansa na wo sa ba ya mo ba begina biwa ansa ya sa ba ya ne koti he sana esa ba begina biwa a ne me dobro che ba ya me lawyer no me no na ko ni nyina tu bo so fero che ba ne lawyer no wono na e ko ba nyina eni akwa abapim ne enu na makwa ababepim ene enu aso nkrofo be ka kire so won po asem nra ofo be ka kire se obi ana na mfi enso wa anya ntum wo ka se da bi se dem sine na tie de ente sa ti an bi enu a ohun so anya ntum ka so da bi se dem sine ntide enti sa me de kakra ne se me de futupa na mde be ma wo tumfo se o mawati ase se won de futupa eno de be ma wo de Ghana fo pani adwuma Ghana fo de mo pani adwuma era otumfo nsem o kan na yewura jo Mahama epese otie ni yi se afutuo bia ni ho a esene se afutuo wi na edrume bi ye boy ya ne de kai MPP fo ba no maso ayedi enti yewura jo Mahama ode wadi bi pay ena wasaba afutuo a yewura edema na nado danko Akufo Addo ana o kanu hwe na Akufo Addo anima na enya ade agese de yewure kanu kra na obeti ase nana kanintena men sorry nko onse ase wutu obi fo na o pentema sorry akono nti yewura jo Mahama sa afutuo na abi na mede ma nti ne de Ghana fo hia de Ghana fo pani adwuma Ghana fo de mo pani adwuma de pani ayarhwe de mo pe ayarhwe de pani nkoso de pe nkoso na enu a na yehwehwe enu a na Ghana fo mo ye to aba ne wie ya ye bobo se wawen obi gina TV trace so waka kire nipa na wo se na TV company fo no Kojo Mahama wo ka kire nsa aba ne de kom ne abufuo na to ye so wie na bi ka ko gina TV trace kan se ko Mahama na ka kire nsa de kom ne abufuo na to ye na asa akọ na nado so ka kire nsa te kom ne abufuo so no so ba no anya de kom ne abufuo be sa ato ti kan kan kire na nado so oba na so wan hwe ne ye kom ne abufuo no de pam Mahama no embi na de pam wo hu nim de tumfo judi oso wo hu nim de wadre wo mpesika ye hwebio de wadre wa bo bread de wo mpesika de aye hwe enti se kun hu na ye adwuma ne ye se wa ba kun hu fo do Ghana hu da wo no fa ye adwuma na bo Ghana fo edin ku an se wo pe se de gro de edin ku a aha ye mededodo yewura jo Mahama se afutuo bia ni ho a yewura enti wo de yewura edi tu na odi tu na nado danko Akufo Addo o de fa wo hu hyem aho aha na yem de no o ka che na Akufo Addo be bia wadri wo mpesi ka anya hwe yewura de tikase a ewi adwe o yewura ensem no ka to wona sebi onye badwema fonti ase asem bi obeka to wo no sikadwa so ne daye wi a asem ba ko bia o de beka to wo pan no obetimi ababa musa na nya wieye bebia wadri umpesi ka anya hwe ye beba so kwa Ghana fo edin ku an se wo pe se de gro de edin ku a de be odin be ko musa ampase wo mampanyi bi ba ne e friend na adoda no baba ye Ghana ye se do de hia se betima ya de na daachi yakase o mampanyi bi ba Ghana na e friend na adoda Akufo Addo obeya ade ni pa nyina ni da so
Nipanyina Ghana for many doubts. Now, so you won't be yedin, and so you be me who's in she riot fan. A hona me befi. Ira John Mahama. A footwo bien ni wa a son. A Ghana ni beka. A chain de Ira de Maono. Ira. She says so far Ghana for a boa basso. It be 6/10, 7/10. It be sa. Obiasi so far why are dear. Untimi ni na so far bad. Why a neoma bia a trese say why are dear. Baako mienu bi wo ho. Baako mienu bi wo ho a eno nya nyeye but I normal because we nipa. Enye bibia na wo ka se ubetimi aye a ubetimi aye. Eye normal. But the yewra kan yi. Wana wo. The yewra kan yi. Eye efutuo. The ndema ye dini ni se Ghana for sha se bo abaso adie. Yewra jo Mahama. Utie de Ghana for kenyina na ne e bo abaso. Se Ghana for sha se e bo abaso a die. In she riot fan. Nana danko Akufo Addo. Ne first year no ne Markin yie o, ne Markin yie. Nana Akufo Addo. That time no obeteki over from wo John Dramani Mahama. Now the any number 30 ho kono. Na Ghana for Markin na Addo danko Akufo Addo yie. In fact, omo Markin no up to even 70% plus. Na siasi ni mu no. Ghana for ka se waya de. Samre na budget na ba watwitwa nneoma bim be 17 taxes bi eto bi a wo de to so no na watwitwam enti na Ghana for danase. Enti say ye bo ba so sesia na Yera John Mahama eye normal. Obi e ka se waya de nje na but eye normal. Ade ba kwa me di hye mitrima aboa me. Sempo se minim se me ya ade mpo na aka chem se me ya ade a me fa no se me nya ade e wo se me ye bi ka ho eno na aboa me nti se ye ka bibi se na naja nto ya ade ne enkomitrim me ma ne enkomitrim unya ka se me ya ade a na ma me ma 10 ne se me nya ade nti wo se me ye ne mo in she riot fan se de be ya e be ka wo se de be ya utirimu nya wo de ebe ka wo se de be ya onya ahomaso ebe ka wo se de be ya enya wagin se yese ma ya ade nti eno ano no eno na dodo na no ema president aba akọ aba ema omunya problem no in she riot fan Yera John Mahama they say Ghana for need also yesre o ya ade ba me say Ghana for ka se wa ya ade adue in she riot fan. Na dia ye futu sem. De yewra kan ye bebia waduri umpesika nya hwi biem. After all kwatransi 8 years no, wo adofo ubedi di free aban hwewo chese e command as John Dramani Mahama. Enti wo de obra no wabo enya afe na abesi edan enya afe na obewo oba enya afe na abaware enya afe na de wo pese wunya wo amanyosem bia sika bia wo se wunya bia wanya bi Inti a legacy to say the awokano. In she riot fan. Legacy ni say one kase make sure say one crop for NDC for no. What discipline womo na ebi aso abonten so for so. Legacy ni say eye adwumanti ne to aba ma wo enye so ho ofentia. In she riot fan. Yera John Mahama. Ya nto aba ma because ho ofentia. Ana se woni mbrofo ka adwuma ne krakra ne ye adwuma ne krakra ne ye adwuma enti enye se wo ba na ye guso ene da bi
se adwuma ne mfa wono moto aba mawo no obete Nhyira FM amamuo medical culture will say o first time no wa mamuo ne nkoyi na enye papa wankasa na wunim wakomam menka say compared to na Akufo Addo wankasa de ma Ghana fo etuti a baako eye wa mamu a ankoyi na enye fe na airtime na Ghana fo edi abufuo eka ekom no esa tuti a wo Nhyira FM se wo bayi o ye nneoma ba dum so da so fekire ne se hwew dum so no dum so da so fekire ne se ehwew o minister nche dan ka bibi papa bi ankire ye dum so no da so fekire ne se ehwew ewom se na anu no obi abro ka agu ho ewom se na anu bayi wo si containers mu ye hu dede nyina ye nte hwe de ekoso biem dum so galamsey no uguso kon kakra eye China anu no kebenya nanka waye ni bebre aka ho ba galamsey no o yire ho kakra after for the first time no ye kasa wote ye ka bibia minister at first se ye ka bibia na mo aban yi ade ye mefe wo wa aban no say all the appointees ni nyina no generally omu nyina bro mu ho ase ade ba ko amehu wo aban Cecilia yi ho ne say o appointees ni nyina generally omu nyina ba ko mienu bi na still but generally no obi abuade obi apese o ye adwuma eboa nti eno de why ade no mo mepe afutuo bi na mpesam de ma anka menya anka time bia na obesori anopa no oye Kristoni aye Assemblies of God ni die anka time bia no na Bible ne mbenwo ne kenkan 1 Kings 22 sa memory verse we e kai mi won yoma bia ho 1 Kings 22 na menim se wunim dada the 400 prophets Ahab and Micaiah. Ahab oyo ohene a wo pese okọ ntokwa osa e wo Ramoth Gilead na ofre adifo 400 adifo 400 ni nyina se kọ na abedi nkunim nemo Micaiah bidie na ohene ni susu se Micaiah mpena asem but Micaiah ba ye beka no kre ne kire no ka chen se hey ohene onioma na wo ye ne Nyankopon pese ekun enti wo kọ a obedi nkuguo wentie Micaiah okase yemfa Micaiah to prison okoye okowuye ema Israel problem by Nhyira FM enti emma wani nje se obi e kase se de eye die ye mu bi de ya ye din because enche na ye sane agu so enche wanhwe ya ompeya asem enche de nti amaye din won yoma bi hu ne se ade bi wo ho a uguso na wo ye unyamba mu papa uguso wo me e wo ma 4 months de unko ba bia nti issues ni bi wo ho a ye nka ni bebre not because say eye ye fe but it is because ye pese wo unyan emre kakra na de hihye wo nyoma kakra se wo wo me self Yera jo Mahama minim say we experience e say woni ye nyina kire obi a wasua de oni ye nyina kire obi a wasua free na anu de nim say Ghana fo mpa hantan Nhyira FM wan kaso waka say Ghana ni mpa hantan in fact obetimi aye bibia a hantan kwa obetimi ato atiawo Nhyira FM tie Yera jo ma wan kasa wonim na me kai wo no a hantan ne dwe ni kokoti nkwanti ubetimi aye bibia magana ni but eno nko alone ye beto atiawo Nhyira FM e chese Ghana ni ade a won pe o ye ohia ni mpokra na obedidi enti me kan kire no de wope Ghana ni mpantan Ghana ni mpe kokoti Ghana ni mpe ade ne nye oseye Ghana ni mpe sa oye sa ni bubofu obeye den sa hantan ye beto atiawo ye jo Mahama 120 days why are there
nneoma bi a waye ne kyerɛ sɛ waye ade na me de minim ɛwɔ amanyɔfo no ho sɛ 2 years ne de mutimi yɛ ade in she riot fan 2 years na mo ban mo yɛ ade especially IMF say IMF any mo manage economy na mo yɛ ade na mom say IMF nya free mo pɛ na ɛka mo a ɛna mo hyɛ ase edi saa sabi nsɛmhunu no in she riot fan and he said 2 years Ghana 4 year me de ɛyɛ ma me de nanso me jaju bebre pa na time a IMF free so no time a IMF enhwew se afedie ono na ekyerɛw de wo se use sika no ɛhɔ na me jaju yi in she riot fan she said ye be ka tenetene wo but say IMF nya free mu na mo kwa because na no amemu tantantan phone na ubebu ye 2014 aba into 2016 now they call IMF no inti IMF hihye ya ma afede na my discipline inti mon kono na by 2017 no amemu no aya akono a agina mu na Akufo Addo be fai na Akufo Addo nso eya na MPP for na eka na ye yade ya mo yade ni nyina na IMF na support mo inti o na Akufo Addo by na 2017 2018 2019 na ye pa da bi IMF because IMF Emma wundi nsɛmhunu IMF me make sure say usika no obedi ni nyansɛmu ɛno na man na Akufo Addo ye discipline no enti time IMF free mu 2019 na omo hyɛ ase Ofori Atta hyɛ ase di kenke ɛka say economy no omagye omade no pɛ ɛna omo hyɛ ase sabi edi nsɛmhunu nti obeti na president na wiem obeti ne yi sika wei obeti we ne yesei obeti ne di sika no ɛna COVID-19 sa baaye ɛna omo sa di sika di bia sa ka ho COVID-19 in the name of COVID-19 wie sika ya bia left and right in the name of COVID-19 ɛna to asoa after 2021 na Akufo Addo kra de afede na wabɔ mi mfi taduku ya wone pania sa pania no ka hwe ya na ehuri MPP for oka bibia yemfa ho oka bibia de Mahama de we hwan na mamuo papa no hu ye be break the 8 no sa kokotia hantan ne dwe no eno na MPP for the year minim se jo Mahama wasua de da me say IMF wo mu a mo ya ade se metimi ehu se jo Mahama ya ade pa e be after IMF but right now no e was say at this time na asa woni na Ado danko Akufo Addo sere no 120 days no na mpesa meka ho asem she riot fan minim say we obi a we very open ompe basabasa but adana woni na Ado danko Akufo de wa na musi sere na hu say atija akwa we ma wo ye vice wo ye presidential candidate we move back obi a wo say Johnny no frɛ wo no na Ado danko Akufo Addo amfa wa anya hwee in opposition ne nkrofo na adi Ghana fo dwirim na akọ na wo sere na ho na aye diplomatic agaze jo Mahama de da bi o legacy no enya jo Mahama asem o era jo Mahama Badaruma o ka se corruption ne ho ahwan no de o supervise corruption no one no etre ya o Johnny ne wawie ha oni na Akufo Addo no sere 8 years jo Mahama na Ado danko Akufo Addo one wo sere na Akufo Addo wa project mpo one wo sere ye jai Yesu Kristo nyoma na wo ye no because legacy ne nya sere because the moment abesha say ni na Ado danko Akufo Addo asere no that is the beginning of what downfall because ne nkrofo na edisika no a wusuzo ma disika ne nkrofo enema amemu ni nti wo wanya akwanya aba Ghana for pese wo chi nkrofo bitum sese ye wo memu ye kai wo Kennedy Ofori Atta ma ye me ye wo me bosumi ye mu ye mpese beduro ye se wo anya hwe onya hu nto ni wie nti ye hwe me se oda owu mpa so kra na Kennedy Ofori Atta oda ne emfa ne mra constitution sin na Akufo Addo 3 years oda so ginam enti se wadi dwirimu bia this the time e was somebody na Akufo Addo efa mra kwan so
because you nyoma bi wo ho no ye o supervise ye at this time was a mafia no there was a mafia no because Nana Akufo Addo nya wo mafia wo nti adenti na wo Nana Akufo Addo o mafia no mra kwan so serious ne doors wo Nana Akufo Addo anim dodo. I'm not happy. Say Nana Akufo Addo eye ne bre yanka wo ma ka Bawumia ne betoa ne so Ghana phone nim se nyoma bi wo ho a wo ye enkoyi nti adenti na wo ase one ne nsresre sa chinkrofo tum wo sa tumi no Nana Akufo Addo timi fechire ya ma court no kra no etimi kwa na ade na enye nso ni agye atum oni ye last hope jai sere na Nana Akufo Addo sere no at this time can crofo ni nyina including no but he say our friend Johnny the nurse at Afaso prove us wrong. Sa COVID-19 Sputnik vaccine si sa wanchi obi antuma na say sebi president what tell me say the same John Mahama na yinim no nkofo awieska na ya wonti MP before na bi o mo ka je say nkofo awieska me say Ghana focus why ade adue iti for we a reporter abato yepono so make out say so when you subscribe to channel idea bomodi say over subscribe na wa like video no give us a thumbs up na fe share ma wo foforo so na we bi hwe na wo hu ensemo ekoso e wo Ghana memo hanum oso betimi a chere wadwen afa eye semwe nyina ho e wo comment box ni mu bobati minka bi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.